Sasa maleta nguruku mheshimiwa Stini ya Ngosom igonde advice yo mugabano ngwaye ya Kisii County kangani pingwa kila bantu bami tuba Kisii County ndiye mona so tulifu mugwate moro kire maskani inga going forward muro cha simukuru asimule na simuguche ngo teba iga intu tunalira bali yakusita isarazi kubona birenga aso president wa Kenya iko tutatu kubwatisia umugaka Raila Odinga abe president ya Kenya tubwata maskani asaba raibonse oyo kuriyo bugabana oyo musebeta aligi no Mulembe Kisii County ne county yo Mulembe ikiagara ubora ya sawo kurwa tukwati capacity yo gutangira muntu bwayi akuriya ekiri bokuriya rwa maskani ko na yega umugabana karansite urule nepling environment asaba raibonse ko kuri moche tato na watu bidire muna ko kwa ko kuri ugambi bari ba mwakire chikuramba baruche twese no tora bari twa to gochinyora wetera makisi to gochinyora wetero buchaye bozitagite oche otebinga asikwaru mu ayuguchi cyukuri cyukuri ya chela yaonere wasikwaru kwatiko nasakwa no mutujuta to chokora abantu abantu tekera manya chela yaonenge yeba kwatiko cyukuri bako serie no bwampuri nande tira nasikisi kero burayi kwata cyo gutoleka anjiri ntoleka tini mwanzi Kristo no mutulia nero kugora na kabundi uchuka kacha karabe kesemu bona omerezi kanisa ebyo mbibya bantu mbibya basaye konya abantu kwato bokomu ekiagera enere jira yo kuyo akabuli kwa msimu kubiri mata mete myaka 5 yani bona bawo chakuruka abana iki bochucha abantu mumanya abantu nguyere na renge ne into gurumu chakano na chikurubwe obori tabu wara mune ndiyo oyo bori yakaira na ndo ko banenge mwachuchuga moko yagusiringa misiri mwacho raba yabagundo chora barai bara leta magendro abarero mechika sanjiro nanjo no kwandika zambia achino to atkonyi ni sana bali moko NST sabanya sana bali to kwanda kato to sabanya sana ele to ngasa baneke ngaba ne timu sokwa na ready and willing kusaranza n'abantu bitu baguzi dagar turigenjera nakiyago tukobugambi turangiye abo basibikana turangiye mama Afrika turangiye fada turangiye tifika General Jones tumego swachi tumureshe cyose kizibeke yamo toyigwana ne mugaba no gambi nakiyago tugabanga ba Kisii County okko kiara tugabanga abamukubiwa n'abantu bahe n'umuntu uri yaramame igoje kopera nabo itabantu bana oseri sikuzo n'umuntu bate enkoro yaba mwenye abantu rani n'abantu ikine kitoko sabo yanya saata konye saberese bya Kenya sabero mwako Raila Odinga sabero mwako president Uhuru Kenyatta sabera barayibonse bare Kenya gaga baito kitoko siko mutu na mwana ringe tuskaso bya ane ndo chengo bara ubole kushyamna tono ya sasa ni Kenya byamono ane byamono arangake mikrophone abasaya bari barokana bagoye gukibera sasa ko abantu banda nakubwira nkira ekirine yarabone takira gushika basaya baito asimabeta ko ibi tokinga ruto munduri na usama mundu ekebezi mubuko imusenzemo ikiara going forward ugambi bubo kurtama ngana mburo karasi kusiyaga ugambi roje neri umiri nyinga ndero mburo karasi kusiya bangana bako bateto bukanye uchangora kwabakonera kwabaconvince kera ko enda matango mukuti ya muro semia nana ngaba kwa kujoro o expecting abona ngando ko urupora su mutimba stakurandi kwa tumia matanga genda sa matanga nabantu babiri convince abantu likuwa nyoloro barenga umuntu ne leader yo kukwate agenda onye kukwate topic onye kukwate content yo buganda ayura nyana ko konyoro bugambi to konyoro bugambi ko enda ngabur ogo changora ukanyike asakuru wanjuru ayigo omulembe tutagete ubawube abantu bakuru tabantu amagana nando tutagete muntu kuchamura yo ndobese ba freedom bakari bitu byabo ekero itugole cyo kaliyo gachora ndochore gachora ba